Nongeye kubaramutsa muri ino video aho tujya kuraba ibice bitandukanye bigize Java program. Ni ukuvuga Java program igizwe ahanini cyane mbega na class nk'ukuntu mubona public class calculator. Urabona ino class igomba kuba ihari, hama havuyeho class haza ibyo bita method. Method ni ukuvuga hano turavuga public static void main. Method ikunze turaza kubona uburyo amoko menshi y'ama method, ariko ino buryo no gusobanura method no kubwira class ahanini icyo dushaka ko class dukorera, cyangwa kwerekana icyo class cyaricyo. Dufata nk'akaro muri no class dushobora gushyiramo class nk'akaro yitwa class guteka. Dufata nk'akarero tukunze kuba dufite nka void guteka. Noneho no guteka rero tukaba dushaka kugira guteka ukaba kurimo inshuro kuri gusobanura ibintu byinshi. Tukaba turiko turagerageza gusobanura ati guteka dushaka guteka ibijumba, nako guteka harimo gushobora gutogosa, kotsa, hakabamo ibintu bitandukanye. Rero no kuvuga yuko dukoze program yitwa guteka igomba gusobanura kotsa ibyo aribyo, ikarekana gutogosa ibyo aribyo, mbega method ijya kumara gutyo, mbega hamwe n'ibintu biza gutyo. Ubwo ni bwo buryo nasobanuramo method. Ariko rero kuri urwo rundi ruhande rero hano tukaba dufise method yitwa void main. Ni ukuvuga method main ni nka kizigenza ahantu computer Java iza kuronderera iyo waraninze program niza kuronderera nihera igenda. Nuvuga ni nkayo ntango, ni nkayo byavuga igifaransa point de départ, mbega ahantu yirukira, mbega niho iraningira mu program. Nuvuga turi muri no Java hano harashobora kuba ama method agiye atandukanye ari hirya no hino, arakine muri main niho itangurira, mbega niho ni ukuvuga tugomba kuba dufite main. Nuvuga muri main no twandika akantu ka kalinye kacu kakameze nka system.out.println. So dushobora kugira nka ntuza amakuru ni ukuvuga nuvuga turaninze turagira ntuza, turashaka kuraninga gutya run, tukagira kurondera urabona ko hano duhaza amakuru. Akeno kuvuga ino amakuru tuyishize hirya ya main, dushobora gufata ino program tukashyira hirya ya main, tuca naho turabe ukuntu computer kibigenza. Tunakuba twabishize mu hirya ya main gatoya, tugize run. Urabona ko itubwiye ko harimo amakosa, no kuvuga irekanya hano hari amakosa, ntabwo bikunda gushaka kuraninga. Nuvuga yerekanye ko hari amakosa, nuvuga tugomba kuyigeza hano tukayisubiza mu gice cyayo. Bice bituma nibinyuze akantu gato nanibagiye, no kuvuga iyo twanditse class urabona ko hano hari akantu k'akulade hano, na akulade ikaba ifite iyindi akulade hano iyugara. Nuvuga zigomba kuba zugara. Urabona ko hama urabona dufise method nayo yugurwa na akulade, kugarwa na akulade, ndibaza yitwa akulade, ariko muratubona tuno tuntu mbega ukuntu tumeze. Bafite computer zikoze icyongereza cyangwa ikinorvege cyangwa zo muri Scandinavia cyangwa z'ikigerman ndibaza, ahantu hitwa autograph hamwe na byitangutse autograph hamwe na 7, autograph hamwe na 0, biraguhereza kano kameze gutya. So ubwo ntago nzi kubakoresha izindi computer zimeze ukuntu, so arakine nuko hama rero tukiri hano rero tugiye kuraba ubundi buryo twagomye turaba dukoresha no kano kantu bita println, akantu ga printinga ibintu dushaka. Ariko inese ni gute dushobora no twego kwiyandikiramo ikintu mu gihe program ya computer irimo iraraninga. Reka rero uburyo dushobora kubigenza, twifashishije dushobora gutira andi ma class. Ni ukuvuga muri Java turemereye gutira andi ma class avuye ahandi hantu yamaze gukorwa n'abandi bantu. Hano rero tugiye gutira class yitwa java.ut. Ni ukuvuga java.ut.scanner. Ngiye kugira java ngiye kuyimportinga import java.ut
scanner nubwo tumaze kuimporting ino class. So none no class tumaze kuimportinga tujye kuyidefinisa gatoya. Kuyidefinisa no kuko cyangwa ibyo bita kugira interciering, mbega kuyimenyekanisha hano no kongeye kugira ikintu bita nka scanner injiza nubwo cyangwa scanner andika scanner andika acha new scanner system.in ngiye kubisobanura kano karinye gato ngize hano no kuvuga ikintu nkoze hano ikintu nkoze no kuvuga ingize ibyo bita instantiation ya ino class. Tuzogerageza kubyiga uko tugenda mu video, ariko hano bega ngerageze gukoresha ino class nkayita izina andika, no kuvuga ibiza gutyo ndaza kunkoresha andika. So ubwo turabyumva ko tugenda tujyana. Noneho rero ngiye kugerageza kubwira computer noneho abariza kuzira dusaba ati andika. Ngiye kwandika ni system out.println. Computer igiye kudusaba ati andika icyo ushaka ko nsubiramo. Andika icyo ushaka ko nsubiramo. No kuvuga tugatandika icyo ushaka ko nsubiramo. No kuvuga natwe rero mu kugira twandike icyo kintu computer ko dusubiramo giye guca twandika ino hano system.out.println giye guca nkoresha twandike tuti kakajambo hano k'intuzo andika dot next line no kuvuga hano rero no kuvuga ni ikintu ni computer aca yandika ibyo tuzoba tuyisabye. Okay, ngiye kuraninga compiling no programme ubundi turabe uko irimo irakora ibyo twayisabye. Namba tutakoza amakosa iraza kwitwara neza. No kuvuga hano munsi habona hano ahantu reka dusaba ati andika icyo ushaka ko nsubiramo. Kanze ndabisabe subiremo ati hereza ikaze bano bantu